ngabuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthena abantwana laba ngibabona beyi2 mina nomntwana oyi1 yes ukafuna into angalandi igubhu kusho ukuthi lezi igubhu abayilandayo zihamba zotshontshela abanye abantu ziyatshontsha lezi igubhu akuzona igubhu hayi nami ngingayi-understand indaba yesigubhu that day sakhuluma isigubhu sathi hey sangishawuda hey uyangichisa ukuthi khona umuntu nxa engafundi izwi lenkosi uyaba weak abe buthakathaka ngase ngimbone sejeka intamo esengathi isidalwa kwathiwa unjalo umuntu nxa engafundi izwi lenkosi uNkulunkulu uthi sikwenze uze ungibonise 2 times umbono lo ngathi lo kufanele ngiyoshare nabazalwa yebo uthi libonakala njengamaphara njengezipoto nokungathetheleli lokhu kuyagulisa abanye baphuza ama-BP nje amaphilisi abathetheleli bambile nami ngambambile yabona ubungozi futhi ngambambile futhi ngangize ngesikhathi ngisakhonza laba apostoli laba phamanzi ngangize bengikhulekela amanzi uzothoba lokho anatha kancancane awuzange kwanginceda bazalwane kunatha kancane amanzi. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge sibingelele siphinde siwelcome umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga nje kungumusa wakhe. Baba wethu sezulwini nakuba sahlangana silokho sishare lezi indaba kungumusa wakhe. Ngiphinde ngibingelela abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlambe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ke zimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye zimnandi ngendlela esimangaliso. Angibonge ngokuthi niyashare lama messages, ngibonge ngokuthi niyayikhulisa ichannel na subscriber, ngibonge ngokuthi niya like, ngiyabonga nje ngakho konke okuhle okuningi nama channel members. Sanibonga kakhulu nje kuningi nikwenza nama support onke aqhamuke emaceleni nemikhuleko konke siyabonga abazalwane inkosi enigcine inibusise futhi kakhulu siyabonga. Namhlanje ke angedwa njengenjwayelo nje sinosiswethu la esimthanda kakhulu khona futhi ubuyile sisasenaye usisitholakele Ncube. Saqhubeka ke nobufakazi nje aphiwe inkosi. Ngiyabonga nje mina ngiyayibonga inkosi ngaye ngokuthi ulokho eqhamuka elokho eza akaphela imandla lokho inkosi emambulela khona ulokheza nje ethi ngibuyile futhi ukuthi ngizoshare nakho kunye okungasiza abazalwane ngoba bonke lobufakazi lobu buzosikhulisa buzosisiza buzosenza nje ukuthi sihlale enkosini. But ke mina ithi ngabe imuda ake welcome usiswethu siyabonga futhi sisitholakele bakhona ufike futhi sakwamukela once again. Amen. Isekhaya ke futhi la wena sewujwayele. Hayi sesijwayele sekhaya. Yebo. Siyabonga ngiyabonga bhuti uMduduzi. Yebo. Ngiyabonga ngiyalibingelela abalaleli lonke emakhaya lilalele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu esinikeza ukuphila sihlobo zami. Ngibuyile futhi lezi ndaba zezulu engicabanga ukuthi zizasiza mina lani bantwana benkosi. Inkosi esinikeza khona ngiyalibonga kakhulu ngokuthi lilandele lisithande nathi lami ngiyalithanda kakhulu sihlobo zami sengithola izihlobo bakithi kumnandi ukuhlangana ngegazi likaKristu yazi ukuthi siyathandana yazi abanye asazani yazi uthando lwakhona nje uluzwa ngaphakathi. Yebo. Yazi ihlobo abanye sesike sabonana Nkosi yami yazi ukuthi ngiyamthanda lo kodwa kusiwe igazi likaKristu Jesu hey kumnandi kangakanani. Yes sisazohlangana ekhaya ezulwini zihlobo zami engathi inkosi ngasiza sithandane khona la size siye khona ngale lapho ezobe sesithi hey saze sanqoba sasuka kulomhlaba abazalwane sesigqoka imqhele khona lekhaya ezulwini sesinyathele emgaqweni lana uthiwa ngegolide. Amen. Hayi impela nje asithembe ngokukholwa. Amen. Siyohlangana lapho. Amen. Yonke into isiphelelisiwe kobe kumnandi lapho. Hey sesikhuluma ihistory yomhlaba. Yebo impela ukuthi enhluphekweni. Enhluphekweni sesifisa sadlula lapho Nkosi yami. Bakithi hayi uqinisile yabona nje lapho uza namazwi athi asibekezeleni sibekezele kuze kube sekugcineni. Lezi lisho njalo lithi oyobekezela kuze kube sekugcineni yakusindiswa lisho njalo. Sindiswa
so ayothola umqhele wakhe. Yebo. Phela lokhu ngokuncane kwakhona bazalwane emhlabeni. Kuthiwa Yes. sekubekelwe ngale kudlula lokho. Kuthiwa ilihlo alikaze likubone. Yo. Nendlebe ayizwanga. Mina ngiyafisa nje bazalwane Yes. ukuthi sike siyokubona lokhana okungahle. Siyoqoka le mzimba engafiyo. Yebo. Le yethu yagula bazalwane yafa. Hawu. Kodwa sibekela umzimba ongafiyo le Ongasaguli. ongasaguli. Ongena inhlupho. Lapho kungela busuku. Yebo. Akula mini. Hey. Akula nyanga. Akukhanya. Akula langa kuyakhanya. Hey. Hey. Akugugwa. Bazalwane Yebo. siyaguga amaqolo inyawo. Sokhala ngamadolo Sokhala nayo into. ngamadolo, ushwabene bazalwane ngalashwabani bazalwane. Ah. Wasibekezeleni inhloko zezulu. Hey. Silibamba ivangeli. Yebo. Hayi lona themba esinalo lelo. Kakhulu. Sithi nje uJesu Kristu inkosi. Uyinkosi. Sayibonga Nkosi bakithi. Amen. Siyabonga. Ya, savula nje kamnandi. Yes. Namazwi amahle. Sibonga nekota to media hlobo zami. Hey bakithi. Phela indaba ezinje besizazishare ngaphi. Khona besizahlangana njani bazalwane bami. So ngithatha leli thuba ukubonga ikota to media. Yebo. Ububhuti umduduzi ngokusinikeza ithuba. Sizwe indaba ezimnandi la ekhaya abantwana benkosi bethunyiwe. Yeah. Nabanye siyakhula siyaqina. Yes. Futhi siyajabula ngoba mayehlala lapha ethu uJehova uthe ngivula indlebe zombili. Ngilalele. Yeah. Amen bazalwane. Hayi cha siyabonga. Hayi nami futhi ukubonga ngikudlulisela kwinkosi yamakhosi. Amen. Ngikudlulisela kumnini mandla wonke uNkulunkulu ngoba bengeke ngiqale lokho. Amen. Ngingedwa ngaphandle kaNkulunkulu. Amen. Umsebenzi wakhe uyena waqala udumo nje olwakhe futhi nje ngilinikeza yena lonke. Amen. Futhi uma ungakubhekisise kahle impela bengeke mina ngenze lutho ngoba wena bengiyokuthatha kuphi kube bengenza ngamandla ami. Bengeke Ngoba kwawena nje ulana nje uye. uNkulunkulu. Donsile wathi ngikufuna uzela. Uzela. So mina mangathi ngithatha nje iglory ethile angiyobe sengimoshe kakhulu. Hayi siyabonga uNkulunkulu. Bonke abezalana nje badonswa uyena akusimi. So nje esebenza ngathi esebenza ngabantu. Esebenzisa umuntu ehambisa udumo lwakhe. Ngoba efuna kuphakanyiswa yena. Hayi sayibonga Nkosi. Hayi siyayidumisa abazalwane. Yebo, yebo. Uyisimango Jehova wethu. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Kulungile wena ophethe imessage yanamhlanje. Ngizwile mahle kakhulu. But asiyeqale la wena nje inkosi ikohola khona umoya ongcwele lakho la khona siqale khona siqhubekise phambili. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyalibingelela njalo. Sesiqhubeka ngizacela singene bhuti wami bengithanda sifunde leli verse before ngingene ubufakazini kwabase Roma 1 evesini lika 16. Ngizoyibala ngesindebele ngicela ungibalele yona ngeEnglish bhuti. Abase Roma 1:16 ithi yona ngoba kangila nhloni ngevangeli lingamandla asilisayo kaNkuluNkulu kulo okholwayo kumJuda kuqala la kumGriki ngoba ukulunga kukaNkuluNkulu kwambulwa kilo kuqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Amen. Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ. Amen. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Amen. For the Jew first and also for the Greek. 17. Amen. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Amen. As it is written, the just shall live by faith. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngiyayithanda le verse bazalwane. Ithi olungileyo uzaphila ngokukholwa. Yebo. Ngiqale ngayo ngaphansi kwayo. Bese ngiyithanda laphana ithi yona uthi kangila mahloni. Yes. Kangila mahloni ngevangeli ngoba lingamandla asilisayo. Yes. Ngakho ngisibazalwane lami ngilapha nje kangila mahloni bazalwane bami. Lani lingabi lamahloni bazalwane. Ngevangeli lingabi lanhloni lo Jesu, uJesu Kristu esamamukelayo njengenkosi lomsindisi. Sikhulumeni ngaye bazalwane. Sakhane ngayo bazalwane. Siqondisane ngaye bazalwane. Sifundisane ngaye bazalwane. Siqaphisane ngaye. Uthi wayeloba lapho uthi kangila nhloni. Yes. Uthi ivangeli lakhe lingamandla asilisayo kaNkuluNkulu kulo okholwayo.
Yes. Linjalo ivangeli lakhe kalikhethi, kalila mjuda, kalila mgriki, Yeah. kalila mroma, Yes. kalila bala. Sonke sigoqelwe, sonke sibizelwe kulo. Yes. Kalikhethi ukuthi lo lemali, kalikhethi ukuthi lo mhlambe uyashwela, urich, uyagula luhlanya. Ligoqela wonke umuntu. Yebo. So asilanhloni ngoba sonke sibizelwe, sonke kuleli vangeli singabantwana basesikhosini. Yes. Singama princesses, singamakhosana. Yo. Sibizelwe kulo bazalwane. Yes. Asibambeni ikhaya lethu singabantwana. Yebo. Wonke umuntu kuleli vangeli ngumntwana ukibo. Yebo. Sonke sikhululekile bazalwane. Kodwa kasiphileni ngokukholwa. Yes. Sibe yibo labo kuthiwa olungileyo uyakuphila ngokukholwa. Kholwa. Amen Yebo. bazalwane. Amen. Siyabonga Amen. bazalwane. Amen. Ngizathanda ukuqala ngoba ufakazi bami bokuqala bazalwane. Yebo. Kwakungumhla ka-11/03/25. Namhlanje ngizokhuluma ngombono wabathwalayo bazalwane. Oh. Yebo. Bengihlala ngisizwa kuthiwa bathwele bengubona kuningi kodwa ngizokhuluma ngalo oyi-1 engawuloba phansi. Ngibone ngiyahamba ngiphethe amabili amabheki kufika amadoda amathathu achiye imali yami kwenye indawo ukuthi ngizodlula ngiyithatha. Achiye 3000. Ngihamba lo mntana amuzureli. Nxa kusuka lapho ngabeka amabheki anyamalala. Ngaqalisa ukuwadinga ngawashwela. Kwafika itaxi yasithatha. Sokumele sibhadale ngithi angila mali wahlanya udriver. Wajika wangehlisa duze le rank. Ngithi yehlisa lo mntana nami bengimtshela ingubo bamnika ingubo engasiyo. Ngachinga ngathi udriver wathi akula difference hambani. Ngabona udriver esegida ejabulile ukuthi siyehlile etaxini yakhe. Ngabona uZuriel edlalela umntana wami lo engangihamba la edlalela estradini esezochayiswa imoto. Ngagijimela khona kulowo mgwaqo. Ngagijima ukuthi ngiyosevani umntana wami. Kutshintshe before kutshintsha lapha bazalwana okunye anguloba ngoba ngambhala in short. Kwakusenzeka ke umntana wami nalo okuthiwa ngoZuriel ngibone beyi2 abantwana laba. Ngiyabe ngilo wami lo uthola ukuthi silele ngibone sokumile omunye lapha ngabuza kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kuthena abantwana laba ngibabona beyi2 mina ndomntwana oyi1. Yes. uNkulunkulu bazalwane kazange ngiphendule khona lapho kodwa ngumbuzo engangihlala ngizibuza. Mangizobona umbono lo bazalwane ngangithathe ifasting ye7 days 7 nights. Ngangingadla ubusuku lemini okwamalanga ayi7. Bazalwane ngoba kwasokungihluphile ukuthi khona ngibe ngibona abantwana laba bese bayi2 mina ngilomntwana we1 emini angimboni kodwa ngingalala ngizababona sebeyi2 la sebusuku ngizababona sebeyi2 kodwa ngibe ngitshela ukuthi owakho lo ngala suyo wakho. So ngangifuna uku-understand abazalwane ukuthi kati kwenzakalani ngomntwana lo. Lapho ke bazalwane ku fasting naleyo ngaqala ukukhuleka ngangikhuleka ngifuna kakhulu ubuso bukaNkulunkulu. Yes. Ngangingadingi izinto eziningi, ngangingaceli, ngangifuna umbuso wakhe kunye lokulunga kwakhe bese ngicela ukuthi aze angambulele ngolomntwana lo OS2 engingam-understandiyo ukuthi ngumntwana bani. So kulowo mbono bazalwane njengoba ngikhuluma lo mntwana lo wayesegijimela emgwaqweni sensiyamseva. Nxa ngisiyamseva kutshintshe bazalwane lapho sengisemgwaqweni sengimbambile atshintshe umntwana lo bazalwane kube yisigubhu esilamanzi. Akusasengumntwana. Lapho bazalwane ngisibamba isigubhu ngoba mina ngisazi besingumntwana. Phakathi mina ngathatha isigubhu bekule sinki ebe kule tap eceleni enkulu around yona amanzi ayengcolile kusenyanyeka kuleyo ndawo. Ngachitha amanzi asesigubhini. Xa ngiwachitha etshintsha ikhala I realize it was blood. Ngavulela amanzi aclean ngagezisa abazalwane ngahlukanisa isigubhu sangithethisa. Zathi awulaleli. Khangela usuwenzani. Ngavulela achisayo amanzi. Ngasichisa abazalwane isigubhu zakhala isigubhu okuzwayo ngasilahla sivulekile. Leyo nto eyiplastic ebihlala phakathi kwesigubhu. Ngasuka lapho bazalwane ngabona abathathu behleli imeeting. Kukhulunywa ngesigubhu lesiyana.
Hayibo. Omunye umama echinga ethi bekungamelanga uvume ukuthi isigubhu siphele kanjalo. Kube ulwile kodwa lwana oyindoda wathi yena sediniwe wathi umama lwana ngakunceda ngakuhambisa awukwazi ukuthi isigubhu lesana besiletha ama millions. Sitshintshe isimo sakho ngize ngasuka kuliwa. No Zuriel. I realized the child appeared in my visions was not mine. It turns to be a bird that turns to eat blood and it changes to be a container. I thank God for delivering me. Isigubhu lesiyana kusuka lapho ke ngaphaphama. Kwakungu 6 o'clock. Ngangithukile ekseni. Ekseni. Ngangithukile. Ngaphaphama ngakhuleka futhi. About that vision. Lo mntwana oba inyoni entshintshe ebe isigubhu ngicithe kube ligazi. Ngiyebona abantu behleli meeting ukuthi ubungamelanga uvume ukuthi isigubhu sinjani si destroy ngoba lesi sigubhu mina ngakuhambisa ukuthi sikwenzela ama million. Ngachiya lo munye ethi ngidiniwe mina, lo munye ethi angisakwazi ukuthi ngiyenzeni, lo omunye ethi ngikuhambisela ukuthi wenza ama million. Wena bekumele uyala ukuthi isigubhu sinjani si destroy but ngabona ukuthi babe ngasela amandla. Because lapha uNkulunkulu wayesengenelile. Yebo. But base behleli meeting bekhala ngesigubhu sabo. Abantu ababentshontshela isikhathi eside. Ezimalini zami. So ngoba abantu bethwala nje. Babethwele. So lapha kwasokuthi ukuthi isigubhu lesana ngoba uvume sadilizwa nje saphela uzolahlekelwa ngama million ngoba besimenzela lo muntu ini ama million ngoba uzuyatsho lokuthi ngikuhambise lapho ukuthi uyothatha leso sigubhu ukuthi uyenze ini ama million. So bazalwane ngasi destroy isigubhu hayi ngamandla ami. Ngamandla omkhuleko ku 7 days and night ngingadli lutho bazalwane nofuthu ngayehla la semzimbeni nganisebenza futhi ngithanda ukubonga amandla kaNkuluNkulu. Akulalanga engalova khona emsebenzini. Bazalwane nganisebenza nje kahle ngamphiwa istrength. Ngisebenze ngathi senchayisa ngisihambele kancane kancane sesiyagibela itaxi ngoba ngangibhekane lo dubo lwami njalo futhi ngangithulula umoya wami kuJehova. Indlebe zami zazivalekile nje ngokwasezweni kwaleso sikhathi. uNkulunkulu wazibonakalisa angicelanga into eziningi bazalwane bami. Lesigubhu lesi ngangacelelwa ngangakwazi ukuthi kumbe kuyatshintsha kube isigubhu. But mina ngangicela to understand umntwana lo wesithu engamjisisiwe ngimbona nxa ngilele. Kanti lo mntwana lo kwakuyisithwalo esaseyenziwe ngumuntu ethwele etshontsha okwakuyisibusiso zami esiyazenzela yena ama million njoba lesizwa ngathi meeting sihlelo. After 6 ibhuti ngakhuleka ngalala. Ngithema ngilala ngabona sesibathathu lapha destroy khona isigubhu. Bekwakuyithaphu. In my spirit ngatshela ukuthi lokhana kwakungasotaphu kwakuyisiziba. Isiziba angazi ukuthi ngesizulu bathi isiziba umfulo omkhulu. Okuba khona lapha indawo ukuthiwa iyatshona mhlamba kungena umuntu walabantwana abanye bangafela iziziba ziya abantwana batshela ukuthi ngadlaleli lapha lengafela iyabe indawo lamanzi angapheliyo. Nangizulu isiziba. Isiziba ngithi so ngabe sengitshelwa in my spirit ukuthi lokhana ukade ubona ngathi itaphu asotaphu isiziba. And then ngazibona sesibathathu siroundele isiziba lesiya. Angazi ukuthi labantu abathathu babevela ngapi kodwa ngilakho ukuthi kwakuzingilosi because zathi sifika lapha bathi asikhulekeni. Nxa sikhuleka lapha kulesiyana siziba kuleyana thabhu engatshelwa kwathiwa isiziba ngabona igazi lelane laliphuma esigubhini lifoma lisiba inkalakatha yenyoka. Yangena kinyoka leyana sacha ngezilimi bazalwane engingakaze ngizikhulumela namuhla lezo zilimi ngazikhuluma that day zaphela khona laphana zakhuleka bazalwane angazi ukuthi ngiyafisa lokuthi ngabe ngangena laphana ndichasisele umkhuleko kwakhona was very different and ngangisizwa ukuthi yazi abantu laba engikhuleka labo lami ngangisizwa ukuthi la ngomunye umkhuleko ke lo yenziwa la. Ngayibona inkalakatha yenyoka isifomile imnyama ingena ngaphansi khona laphana kuthiwa yiso isiziba isibuyela lapha evela khona. Ithema isikhambile inyoka lana sichayela ngezilimi zaphela umthandazo labana babenjoyine lapha bahamba lami ngaba sendlini yami ngase kuthiwa kimi vuka ke ubale uPsalms 139. Sizambala kancane mude bazalwane isithwalo siyadilizeka yazi siyalahlelwa phansi siyadestroywa ngomthandazo ngokuthemba uJesu bazalwane nxa uzimisile. Ihloko sakhona sithi la kimi God's perfect knowledge of men. Amen. Verse 1. Oh Lord, you have searched me and known me. 2.
You know my sitting down and my rising up. Amen. You understand my thought afar off. Amen. 3. You comprehend my path and my lying down and acquainted with all my ways. Siyabonga. Yeah. Inde bazalwane. Ngayithanda incwadi lela namhla ngiyayithanda bazalwane. uNkulunkulu uyisimanga bazalwane. Yeah. Umhlaba uphethe ububi. Ngoba uSathane uyasebenza ngabantu. Yes. uSathane sefundise abantu kwenza izinto ezimbi ebantwaneni abanye bakaNkulunkulu. Sekwenziwa into embi kimi le ngiqeda kulichazela yona. Yeah. uNkulunkulu wayehla yena wathuma lengilosi zakhe ukuzongisiza kulo mkhuleko engangubambile. Yeah. Lalelani ke uthi uthini uNkulunkulu bazalwane bami. Uthi ungihlolile. Uthi uNkulunkulu uyangazi. uNkulunkulu uyasazi bazalwane. Uthi uyakwazi ukuhlala kwami. Uthi uyakwazi lokusuka kwami. Uthi uyayazi imicabango yami. Uthi uyazi ekhatshana uthi uyahlola ukuhamba kwami lokulala kwami, uyazazi izindlela zami zonke. Ngajabula bazalwane ngoba uNkulunkulu wabuya wazotsho ukuthi akulanto angayaziyo ngami. Nxa sezonqobela ngesigubhu leso ungiphi ivesi ukuthi mntanami ngiyakwazi okusho ukuthi sonke uNkulunkulu bazalwane uyasazi. Thina kufanele nje nxa sisiba phakathi kwezimo sihlale kuye uNkulunkulu singahlali kuye futhi kuphela siphakathi kwezimo. Ngoba kulo umkhuleko ngathatha umkhuleko wokufuna ubukhulu bakhe ukulunga kwakhe. Ngase ngiletha nje isikhalo sami esi1 sokungazwisisi ngomntwana lo. Uthe eqeda ukunqoba wabe sengitshela uNkulunkulu ukuthi usazi kangakanani. Uthi usazi loba silele. Nxa isehla la ivesi le uthi ngikwazi ungakabunjwa kungakahlanganiswa inyama lamathambo akho ngiyakwazi mntanami. So namhlanje ngizothi abazalwane abanye bayakhala balezimo ezicishe zifanele lalese engizitshoyo. Abazalwane abanye bayazibuza ukuthi kwakhala nyonini kanti kwenzakalana empilweni yami. Mzalwane akuthatha ithuba udinga uNkulunkulu. Into ongayi-understand uyitshela uNkulunkulu. uNkulunkulu uzabe sevela mzalwane ngendlela avela ngayo la wangqobela bazalwane. Bazalwane uNkulunkulu wangqobela ngendlela eyisimanga la namhla ngiyambonga ngiyamdumisa. Ngimangela ukuthi uNkulunkulu bazalwane ezinye izinto abantu abazihambela besiyachitha imali katshana le ekudeni. Yena uyakwenzela yona ngesikhathi esincane. Xa uye wazimisa mzalwane. Bazalwane i-fasting le ngikhuluma ngayo ngoba I changed the way indlela yokukhuleka. Angazi ukuthi yini eyangihola kule fasting. Ngangifuna kakhulu uNkulunkulu. Akule ngangikucela futhi. Angikhumbuli ngicela ezinye izinto. The only thing i-request yami ayikhona ukuthi Nkosi ngicela ungibonise ukuthi umntwana lo OS2 engimbona ungubani. The rest I was seeking God. Intando yakhe ukuzwisisa ilizwi lakhe ukuphila ngobungcwele. Yebo. Wangenzela isimanga esithi. Bazalwane kuthiwa abantu bathwele phandle ngicela ukuthi lidinga uNkulunkulu like liye silencer strongman laba abantwana bakaNkulunkulu abakhetha ukusetshenziswa nguSathane behambe bayethatha ama riches ngendlela engafanelanga besibe bemoshela abantwana bakaNkulunkulu ngendlela engafanelanga. Singayiba silence ngokufuna abaprofiti kumbe izinyanga ezizalikhokhisa imali eningi lingene emkhulekweni umuntu azinqumelena akadinga uNkulunkulu abona ukuthi kasoze afike yini uNkulunkulu kuzomnqobela ngoba mina kimi ufikile bazalwa. Awu futhi ngempela. And lemphumela ukuthi unginqobele ngiyibonile. Yebo. Ngisayibona. Namanje. Loba nje ngingeke ngichaze. Yebo. Ngithi maye kulabo ababekwenzile. Ngithi maye kubo mabenga repent. Mangabe bayakuzwa ba repent. Bevuma izono ngoba uyathethelela. Ngoba uswazi lo laka lukaNkulunkulu akulamuntu ozakuphula kulo. Uzadinga umprofeti engakwanisi ukukusiza. Udinga umfundisi engakwanisi ukukusiza. Kube kufuneka wena uyezithulula kuJehova uthi Nkosi ngiyisoni. Ngathengisa mina obami ubuzibulo. Ngathengisa obami ububirthright ngaya kuSathane. Wangithathela obami wanginika lokho wamfundisa ubusela. Wakufundisa ukutshontsha ama destiny abantu. Wakuthathela kwakho. Ngiyakuzwa. Ngambonga uNkulunkulu yabe singikhumbuza bhuti wami incwadi. Eka Jacobe lo Esau. Ukuthi abantwana benkosi abakaNkulunkulu sizalwa siphiwe. Umuntu nomuntu uzale ephiwe kwakhe. Kufanele ukuthi lapha emhlabeni uhambe ngendlela ethokozisa uJehova khonokho lakho obusiswa ngakho yilokho azala ukuphiwe kodwa uzaba lakho. Kodwa umuntu umthole engayeneliseki. Singakufunda kahle uJacobe ngelinye ilanga wathengisa yena Esau wathengisa ubuzibulo bakhe ejaha ukudla. Ukudla kwasezweni.
uJacobe laye sizathu wayehlakaniphile ngoba wayeliqili wathi yena hayi uma ufuna ukudla kwami qala ungiphe wena ubuzibulo bakho. Yebo. So abantwana bakaNkulunkulu bahamba beye ebantwini abangawazi ukuthi amandla la bathatha ngapi bethi sifuna inhlanhla because lithi uNkulunkulu uyaphuza. Okwaqala lifuna ukumkhonza lizayemukela njani izibusiso wana lilaleli ngoba yena ubusisa abamlalela uthi nxa lingilalela lokungilalela lizakudla okuhle kwezwe wana limlalela uNkulunkulu asimlaleli masiqeda ungamlaleli siyahamba siyakhona lokube endori ezinyangeni la ngaphi ngapha bathetha amandla bemkhathini la phansi kwamanzi siyofuna izibusiso ngofika ngalinyanga yathatha kwakho oqala ibise kufundisa ukuthi wena hamba kuyetshontsha efamily bazakholwa la begameni lika Jesu bakhuleke zibe paralyzed inyoka zakho ube paralyzed yonke into ethembileyo usale sokubonakala ukuthi kanti wena ubuthwele ungasela lutho qinisile kunjalo futhi because izibusiso kufanele sizithole afanele sizithole nzima thina singabantwana bakaNkulunkulu yebo uthi sisebenze uthi ngizalibusisa umsebenzi wezandla zenu yebo xa lamasimu lima yes uyasebenza uNkulunkulu uzabusisa kodwa mawusu siyatshontsha hayi isibusiso asikho lalo mtshontshelwa ekhala impela la ngendlela abafundise ngayo ukutshontsha khona leba sacrifice ngezinto ongafanelanga be sacrifice ngazo simbona uIsau esekhalela isibusiso okufanele sithole automatically bakithi uyakubo so ngiyambonga uNkulunkulu yebo ngiyambonga indlela engikhulule ngayo ngigqugquzela labazalwane ukuthi mabe khona abasesimene esinjalo abaye ebusweni bukaJehova bazayithola impendulo babe lesibindi abazalwane uNkulunkulu uyaphendula abazalwane yebo bekunzima empilweni yami kodwa sofa ngibonile ngiyabathethelela futhi akade bekwenzile futhi ngiyabatshela mabe khona bezazi ukuthi mabaye kuNkulunkulu yebo uyathethelela bevuma izono zabo yebo uyathethelela kunjalo nje uyathethelela uzakwanisa ukuba restore ngokwabo asebekunike uSathane yes ngabe ngavuma ngokupheleleyo yazi uma ukhuluma le ndaba kubuya lento leyo ukuthi abantu banokusho bathi umuntu ngiyasebenza kodwa imali angazi ukuthi ishona kuphi kunjalo futhi and manje abantu bese begijima beyofuna usizo endaweni ezirong kunjalo uthi into ekhona vele kuyenzeka ngempela ukuthi imali ungayiboni tshona iyaphila futhi mina bengikubona khona lokho ngoba ngitshilo bazalwana ngathi kuningi kulabantu ebenzisilwa labo uthola sibanga ifruit sisensimini sisilwa every time sisilwa loba ngaba kuphi mangithi ngiyathi umuntu okhona uyabe lapha lami ebanga something lami yes until uNkulunkulu wambonisa ukuthi no lo muntu lo kulento ayenzayo yena wahamba kulabo abathi bahlakaniphile beyiziwula besetshenziswa nguSathane because uSathane vele kala lutho futhi uyakana lutho even lo mhlabe nalo awurulayo uthumbile uNkulunkulu wamiyekela ngoba uNkulunkulu ezinye izinto uyayekela wamiyekela okwesikhashana ngoba usazombonisa ukuthi yena he is the creator yes yiko kuthiwa wathi ngizahlala ngiziphi isihlalo sami lapha ukhona lapha emhlabeni and then lathi thina abantwana bakaNkulunkulu ngenxa kuba ngontamo lukhuni lokungafuni ukulalela siyahamba endaweni ezinjalo uSathane vele uzalifundisa ukuthi kuyatshontshwa kuyathathwa by force yes that's why sigcwele isithwalo futhi bagcwele abathakathi ngabantwana benkosi okumele bebuye sizokhonza uNkulunkulu la sonkeni sidumise kamnandi bechiya uSathane lemisebenzi yakhe nguye lo ofundise abantu imisebenzi nale emibi kangaka engcolileyo yithi thina kufanele simnqande uSathane ngokuyala ukuyenza imisebenzi emibi uNkulunkulu sibekile emhlabeni lo ukuthi sizaphila njani sike siyekele uku-inquire sikhuleke kuNkulunkulu sibusiswe nguye ngempela kukhona kuyaphila life is spiritual kumnyama kunje abantu bayathanda ukuyacela kuSathane izinto lezi zinto lezi kala yena bhudo kwakhe kufanele ukuthi kunje emfundisi kuzotshontshela wena yebo emfundisi ukuphapha ngiyephaphela komakhelwane belale bengalalanga hawu kana kuthula yena kuhlukumeza so kahle yena ungumastermind ofundisa abantwana bakaNkulunkulu kulwa ubodwa lokulimaza nabodwa thina singabantwana bakaNkulunkulu we don't realize ukuthi lo muntu vele yena shwalahlwa kudala wajajwa kudala fanele singamnikezi ichance kahle singamvuleli iminyango empilweni zethu manje siyamvulela qinisile we are so selfish ukuthi size sithengisa lobuzibulo bethu mawususiya kuSathane le usuzithengisile usukusithengisile usukumbonisa ukuthi wena uNkulunkulu awumthembi okuthi yena uzafike kubone futhi uthola ukuthi kuhle kakhulu wena kwakho uSathane ehle kuthathe
hey ethe qede ethi hamba efamilini hamba kumamakhelwane hamba oyenza so tshontsha yenza so mangabe ngoba akula muntu walethwa lapha emhlabeni engaphiwa ngesibusiso sakhe futhi hayi uNkulunkulu usiphiwe usilethe lapho omunye nomunye umphile isibusiso sakhe sihleli kuye yebo indaba ulokhu uzenu isawathi intensela ubuzibulo bakho uJakobe liyabona ukuthi uJakobe kuthiwa khona bonke bazakhothama kwelo isa wagcine khothama hey yebo ngoba sele sasikhona vele isibusiso wayelasho la esapho uJakobe but it happened ukuthi khona wathatha lesi sika bhuti wakho Esawu exactly so kuyasibonisa abazalwane ukuthi happened kuJakobe kuyenzeka lamanje kuyenzeka lamanje hey umuntu akafuna into yakhe kuNkulunkulu umuntu akafuna into angalandi igubhu kusho ukuthi lezi igubhu abayilandayo zihamba zotshontshela abanye abantu ziyatshontsha lezi igubhu akuzona igubhu hayi nami ngingayi-understand indaba yesigubhu that day sakhuluma isigubhu sathi hey sangishawuta hey uyanchisa hey awuzwa ngasivula lapho kumoya wenkosi wawulamba zalwane nangangasiphenduli ngangiku-action kuphela nje ngavula ngachitha vulela abasathi yes akukhala isigubhu ngathi ha I remember umntwana engangihlala laye maye sakhumbula mayezobheka olelo la ngathi anti ngathi wathi kwenze njani ngathi wakwasibona isigubhu sikhuluma it was 5 o'clock imchazela ngesigubhu esikhulumayo ngathi wakwasibona isigubhu sikhuluma hey madoda ngoba ngangimangele futhi ngangikhulumela esigubhu hey esasizoganga sasizotshontshela wena sasizotshontshela mina lo sisebenzisayo yena uthi uthola izinhlanhla isigubhu sami siyangisebenzela ngalesigubhu sitshontshelwa omunye umuntu isigubhu uSathane vele kala nto azaku-offer yona kala lutho yena uSathane uqobo kala ngitsho yes so lapha emhlabeni usebenza ngokutshontsha abazalwane vele mase siye endaweni ezinjalo kufanele sibe la sesiyafunda ukutshontsha nokuloya lakho konke okubi ngoba yena kala anything angayi-offer akanalutho ungabona ku-offer into itshontshile yebo and wena uzayibhadala nge-something so very precious to you leyo nto leyo azakupha injalo ingaso yakhe kodwa wena uza kuthathela into eligugu kuwe ngoba ayikho into yamahhala hayi kuya kula nto especially when it comes to kuSathane kuya kula nto yamahhala futhi so abantu kuphela thina abantwana bakaNkulunkulu ngabe singabakwazi ukuthi uNkulunkulu wethu lamandla angakanani futhi ngabe sihlele emhlabeni lo ngokuthula maybe lo Jesu ngabe kudala wabuya wasithatha yebo ngoba ngabe sikhonza yena sihleli kuye ngoba lo Sathane lo ngabe secatshila ngathi ngabe secatshe ngaphi ngabe uzama abantu ngoba ngabe siyasikhonza sonke simoya munye imisebenzi yakhe silandele ngabe sesibuyisele eJerusalem lele silibekelwe yebo ngoba uNkulunkulu ulinda ukuthi abantu bephenduke uJesu igazi lakhe lelana liyakhala ayi baphi chance baba ngabafela baphi chance ngabafela asiphumene ebubini ababe besebubini abangekho ebubini asiqhubekeni sibekezele kunzima kunjalo sibekezele sinalalelo themba lokuthi kulokuhle sikubekelweyo sizagqoka imqhele sembethwe ingubo ezimhlophe kuthiwa laba ngabanqobayo yebo bahlutshwe ezweni zange bafebe lo Sathane lapho zange befebe lezwe lapho babuye empini ngoba uNkulunkulu uyakwazi sisempini la ubukubhekile day and night uyayibona imtshoko ivuswa imiswa abantwana bakhe behlutshwa ebese bheka ukuthi athi abami ngiyabathemba oJobe oJobe ngitsho bangaphuma isikhumba baqathuke yabathemba laba bami yebo iqiniso so yikho fanele bazalwane siyaqinisana ngishare nami ubufakazi babaza amandla kaNkulunkulu ukungilwela mhlawumbe nje nawe ngabe ubhizi uhamba indawo ezirong lokhuthi ngifuna ukulungisa indaba esigubhu kanti ukhona uNkulunkulu ukhona akabhadalwa bazalwane angibhadala ngasenti izwa nje angizake bazalwane lokwami nje ngahlukana lokudla for 7 days 7 days bazalwane 7 days kuphela nje loba ngeke ngayehla amarogo la ngoba vele umzimba uma ungakuncisha ukudla uyayehla kancane akulo kunye bazalwane bami akula ngitsho siwatsho kumbe ini ukukhuleka lokubala iBhayibheli nje kahle ngivuma izono zami ngimcela uNkulunkulu ukuthi ngimlangazelela kangakanani yebo lokuhamba ngiphile impilo engcwele yebo wabe uNkulunkulu ethi nansi into okuphazamisa umntanami efuna ukususela yona endleleni sayibonga Nkosi amen amen
Sabonga lobufakazi buhle ngendlela esimangaliso. Siyamdumisa. Yo. Hey ngambonga uNkulunkulu. Lami ngingomunye omayo namhla ngithi izithwalo zikhona bazalwane. Abantu bayathwala. Uzozwa bethatha lento ayinabungozi. Yebo, ilobungozi. Nobungozi lento. Obukhulu futhi kakhulu. Ngoba wena ungathwala namhlanje ujabule. Abantwana bakho lesizukulwana sakho they will suffer for it. Lento leyo ilethe lapha ekhaya isingumoya izabe lokhu imilithi sathathwa ngusibani bani. Igazi lakhe likuphi? Isemva kwegazi lakho. Wena ukhalela ukuba rich namhlanje awucabangeli abantwana bazozalwa nguwe sasa labazukulu bakho. Behlishwa yilento bayosala bephila nzima because of into wayilethe ekhaya wena ngenxa yokuba selfish lokungafuna ukuthemba uNkulunkulu ubekezele ufuna izinto za fast shortcut. Eminye imizi iphila kabuhlungu vele namhlanje ngenxa yezinto ezenziwa abazali abathi bathi isolution ikhona uJesu. Isolution nguJesu. Phela Abantu nxa singake sizifundise ukuthi thina silapha nje silobaba ezulwini. Yebo. Kathi sivuka siphila bazalwana abantu bayafa asiboni ngani ukuthi kulomuntu onguye ocontrol imphefumulo. Kunje siyaphila abanye yaphuma imphefumulo. Kulomuntu ocontrol imphefumulo lo muntu lo uNkulunkulu sebezame bonke odokotela labo bonke abantu akekho omunye okwanisa ucontrol imphefumulo. Uthanda umuntu makumele afa uyafa manje. Yebo. Lo muntu yena lo muntu okuthiwa kona lingasabi abalimaza inyama. Bengelamandla okubulala umphefumulo. Sabanini lo lamandla okubulala inyama lo mphefumulo uNkulunkulu. Sabani yena. Amen. Masingasaba yena nje bazalwane. Lo lamandla okudestroy konke kwethu. Impilo zethu bazalwane ziyahamba kahle kakhulu. Labantu bayasaba lokuthwala. Besabe lo odestroyer olamandla okubulala inyama lo mphefumulo. Because uSathane lamandla okubulala inyama. Kuphela. Kodwa kalamandla okubulala umphefumulo. Akanawo. Angakubulala inyama kodwa umphefumulo ugobhekile uNkulunkulu ubone ukuthi uyolaliswa kuphi ngendlela la ngemisebenzi yakho ukuthi wena ubuphila njani. Yebo kunjalo. Umphefumulo nje vele ka ucontrol ka ulawuli. Yes. Kalawa amandla. Engaze belamandla kwesikhashana ngoba nanku bayavusa abanye abantu abafileyo bebavuse bezobasebenzisa. Babe labo bantu belalele bengalalelanga inkosi. Kunjalo. Yo, ngiyakuzwa impela. Ya siyambonga futhi uNkulunkulu. Ya sayibonga Nkosi. Kakhulu. Ngizoba lomunye ke futhi umbono bazalwane bami. Yebo. Imbono le yabuya kayi2. Engibona ukuthi imbono lo ngizoyikhuluma ngoba iyakha mina, iyakha lebandla lika Kristu. Yes. Sizoqala ngokubala lo munye engawuboniswayo. Ngiboniswa umuntu umile nje akanalutho. Izwi lithi bheka lo muntu. Ngimbona eba wiki, eba buthakathaka. Bese ngimbona setsheke intamo yakhe engathi isidalwa. Bese lithi izwi kunjalo umuntu nxa engafundi iBhayibheli. Ngathi Nkosi kutsho lokhu ukudla esikudlayo akusiqinisi. Sathola incwadi ethu kuHosea 4:6. Ithi yona incwadi ethu kuHosea 4:6 abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yes. Sizothola lo Colossians 3:16. Ikhuluma ngezwi lenkosi bazalwane ukuthi izwi lenkosi kufanele ukuthi silibale. Silifunde. Yes. Siliphile. Ngoba mangamboniswa ngumuntu lwana ngamfundiswa ngicela ungifundele bhodwa wami. Ngamfundiswa ngumuntu lwana. Ukuthi khona umuntu nxa engafundi izwi lenkosi uyaba weak. Abe buthakathaka. Ngase ngimbone setsheka intamo esengathi isidalwa. Kwathiwa unjalo umuntu nxa engafundi izwi lenkosi. So kusho ukuthi izwi lenkosi bazalwane siyalidinga. Ukubaluleka kokulifunda. Ngoba lona nxa silifunda siyaqina bazalwane. Ngenxa yombono lo. Nxa kodwa singalifundi kuthiwa siba buthakathaka. Sifananiswe lezidalwa. Isidalwa ngumuntu oyabedalekile umuntu lo wadalwa but ngathi kule enye into eshotayo emzimbeni wakhe kakho kahle uyabumbona la umuntu osidalwa ukuthi kakho kahle kaqinanga mhlawumbe ngathi ukhubazeka isandla kumbe lunyawo kumbe umzimba wakhe weak. Yebo. So ilizwi lathi limfanisela lathi limbonisa lo muntu wabe esengathi isidalwa kwathiwa unjalo kumuntu maye engafundi izwi lenkosi.
Inamandla le ndaba. So kuthi ukuthi izwi lenkosi futhi liyasilungisa ukuthi singabe izidalwa. Yes. Siqine. Yebo singabonakala phandle singathi siqinile kodwa izulu nxa lisikhangele adabuka amazulu ngathi. Abona izidalwa. Abona abantu abatsheka izintamo bagoba izinyawo lezandla ngenxa yokungafiti on the word of God. Ngafundiswa kanjalo ngizabuya kwesi2 futhi ukhuluma into e1 then sesongena kuma scriptures. Okay. Asiye kwesi2. Alright. Owesi2 futhi ngibone umuntu obegqoke isudu emuhle ebukeka ubona nje ukuthi udla kusale o ucaphuna kusale bese lithi lizwi umkhangele nxa ngikhangela umuntu lo uqala ukumbasha isudu iqala ukuguga bese etshintsha abe yisiboto iphara ilizwi lithi kimi umuntu ongafundi iBhayibheli unjalo angaba muhle emehlweni abantu kodwa ezulwini nxa bembuka babona isiboto ngoba ubese wiki lo muntu ende lesudu seyigugile yaphela. Isacela bhuti sifunde uMatthew 4 verse 4 sizalandela ngoJames 1 verse 22 to 24. Okay. Matthew chapter 4. Okay. Verse 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Isho njalo ilizwi lenkosi lithi umuntu angeke kuphila kuphela ngesinkwa. Yes. Kodwa ngezwi eliphuma enkosini. Yebo. So bazalwane kubalulekile ukuthi sifunde izwi lenkosi. Ngoba izwi lenkosi liphilisa umuntu wangaphakathi. Yes. Lokho esikudlayo okungamapapa lani kuphilisa umuntu wangaphandle, kuphilisa inyama le ibody. Kodwa umuntu wangaphakathi bazalwane singamenzi abe yisipoto njoba kushiwo lapha. Simfide ngezwi. Silifunde izwi lenkosi sithole ulwazi. Bese sisuka lapho bazalwane sithatha iaction, siphile. Ngokwezi kungabi ukulifunda kuphela izwi. Senze intando yezwi silandele imilayo kaNkuluNkulu sikuthandazele futhi ngoba akukho lula bazalwane ukuthi singazenzela thina ngamandla ethu ngoba ezinye izinto ezilapha siyazama. Izwi lenkosi bese lisitshela ukuthi vele inyama ihlezi ifuna ukuphambene lo moya. Kuchiwa khona ukuthi ngaphakathi kwethu inner person ufuna ukwenza okulungileyo. Ufuna ukwenza intando kaNkuluNkulu. Kodwa inyama idonsela ukuthi senze okwenyama. Siqeda ukukhuluma lapha ngoIsawu ethengisa uzibulo bakhe efuna ukudla. Yikho lapha engibuya khona bazalwane ukuthi sinanzelele ukuthi ukudla lokho kusuthisa inyama akugcini kusilahlekisa sifuna khona kodwa sibe singasashuthisi okwangaphakathi. Yes. Ukwenzela ukuthi singalahlekelwa bazalwane yibuzibulo bethu. Yebo. Sizabuyela ngale sizathina uNkulunkulu ethi ngangili hlanyelile emhlabeni. Hey bakithi. Siyafika sisilahleka ngale sise eGehenna. uJesu umsindisi kalahleka. Wabe uyazozalwa njengathi okwenyama. Yebo. Waphila njengathi okwenyama. Yes. Wahlutshwa. Wathukwa. Kwathiwa ukhipha amadimoni ngoBlezebubu. Kwezinye indawo ejikijelwa ngamatshe. Hey. Bemhlale labaFarisi befunda kakhulu iBhayibheli besithi bayazi. Kodwa bephikisana lentando. Yebo. kaNkuluNkulu. Kalahleka. Wamba wahlala esandleni sokunene eqeda ungqobe esiphambanweni. Yes. Thina sizahlala yini lapha netafuleni lokholo likaAbraham. Kumbe zabe seseGehenna silahlekile. Hey. Uzuthi ngibakhulekele baba. Abazakholwa egameni lami. Yebo. Ngibafundisile. Yes. So kufanele asilahleke njengayo umsindisi wethu nxa singama followers of Christ. Akumelanga silahleke. Sizalahleka kanjani nxa simlandela? Asikwazi. Yena kalahleka. Yebo. Ususiwa lethwa la wayiyenza intando uthi ngiyenzile intando kaBaba ongithumileyo. Yebo. Uthi lana umhlaba awusozula ithande ngoba lami kawungithanda. Injalo. So kufanele sithi loba sehlelwa izimo sisibakwazi ukuthi hayi vele umhlaba awusithandi. Yes. Ngoba lo msindisi wethu awumthandanga. Umthandanga. Singalahleki bazalwane. Nami ngilapha nje ngifuna ukulahleka. Yebo.
ikhandi ibekelo lenitholakala sensitsha ngale mina ngibekela umqhele ngale umnikazi womqhele uyatsha ngale hayi khona akumelanga bazala akumelanga yebo uthena James uJames 1:22-24 but be doers of the word and not hearers only amen deceiving yourselves amen 23 for if anyone is a hearer of the word and not a doer he is like a man observing his natural face in a mirror amen. 24 for he observes himself goes away and immediately forgets what kind of man he was amen bazalwane amen ngayithanda lencwadi ke bazalwane ethi thina sibe ngabenzi bezwi yes singabi ngabalizwayo kuphela sengifuna ukuza lapho ukuthi singabi ngabalibalayo yes singabi ngabalizwayo kuphela yep kodwa siliphile ngoba bazalwane singaba ngabalibalayo kuphela uzafana nalomuntu okade ezibhekela phana esibukweni njoba lesishwizi uzakhohle ukuthi kanje benginjani usufuna ukubuyela futhi uyezibheka kodwa ungalibala uliphile yes liyahlala la njalo uzakhumbula lizakukhumbuza lingaphakathi ngoba vele uyaliphila nxa sokungathi kukhona okunye okuyimistake lizakukhumbuza izwi lenkosi yebo kanti ikhona iverse lapho kuthiwa khona manje sengililobile ezibhebheni zenhliziyo zabo siyakwazi thina ukwehlukanisa okuhle lokubi ngaphakathi ngakho ke kasifundeni leli lizwi masilifunda liyalotshwa ngaphakathi yes umuntu engakakhuzwa izwi abesevele sezikhuzile yena kuphi ngaphakathi nxa sesizwe elizwini lela lifundileyo seligcwalisela ukuthi vele lo nkulunkulu uthi kuphi yes uyabe uvela unembeza umpuma ongcele semtshelile ngaphakathi njalo so ukuze bazalwane singabi yilezana izibodo kuthiwa ezulwini nxa bekhangela nxa singaphili ilizwi lenkosi singalifundi futhi kuthiwa sibonakala njengamaphara just imagine manje thina masikhangela amaphara la esiwabonayo esibabona bengcolile izulu lisifanisa labo nxa singafundi iBhayibheli singaphili so leli lizwi leli yikudla okungafanelanga sihlukane lakho impela exactly ukuze siqine ukuze so kuthiwa singabonakala singimuhle nginje so yebo kodwa nxa ngingayenza intando enkosi itholakala la embhalweni yebo and ungathi wena hayi ngiyalibala soku right yeah hayi practice it yes do it njalo phila uthi yibani ngabalungileyo ngoba mina ngilungile kuthi ufanele ulunge ibe sangixake nalifesi uthi sizalunga njani sizaba ngabalungileyo njani hey so sezwa yizwi uthi mina ngilungile yibani ngabalungileyo so kufanele silunge yes sisizwa yizwi lesifundisa ukulunga elisifundisa ukuthi silunga kanjani uJesu uyasinceda yes uyoyenza wonke umuntu abe perfect batsho njalo ngesilungu yes nxa ebona ukuthi yazama umntana wami kodwa laphana kuyamhlula uyabuya ezongena ezongenza ngiyenelise ukulunga yebo ngize ngizibuza ukuthi yimi lo 710,000 ngithi ngisizwa ukuthi uqala ongeke uyithi yebo awuhle uyidumele uyifake ephokethini ucocobise uvela usuyithethe kodwa umoya ongcole maye sekhona lo Jesu sekhona usuyibona uzumtshele lo mlungu umnikazi uthi anaseni imali yakho lapha khosa kusiye yakho because vele maye ngakahlala umuntu ewesi 100 rand yahle idonse ngonyawo umbone hamba umuntu enkosi kodwa uma umoya ongcole sehlela thelona uyisimali yebo uJesu uyakwenza ulunge yena uyasincedisa bakithi kodwa uncedisa abazamayo yes abazamayo abapracticeayo abafundile izwi yebo bese befuna ukuphila intando kaNkuluNkulu ukuze singambashe bazalwane njengomuntu lwana ngithe sengibhekile imessage lana ngabona ukuthi umntana kaNkuluNkulu uyabeqalise kuhle yes emuhle elandela izimiso lemlayo kaNkuluNkulu ebelokhe wele esonweni ebelokhe ehlukana nentando kaNkuluNkulu ambasha azagcine sokuthiwa seyisibodo seyiphara yazi ngendlela ebeka ngakhona ake siyibuyise nje umuntu ophilayo ozaliwe amen njoba nje sizaliwe sidla ukudla ngithi amen uthatha umuntu ongasadla ukudla
Yes. ugcina uba nekhwashi khona lesifo lesekuthiwa Ikhwashi, exactly. and leso sifo leso sokwenza ukuthi nasemzimbeni Unciphe, ube paralyzed ube nesisho ube esikhulu, yes ikhanda umbashe elikhulu. njengobusho Exactly. kanjalo ke kusho ukuthi nakumoya Nakumoya. sizalwa kabusha kuNkulunkulu kumoya exactly. nalo kamoya naye mawungasamfeed ukudla kukamoya Kuba njalo, uba nabo khwashi uba yokhala. nekhwashi yakamoya abe paralyzed shithi yo le Cheke lentamo le Yebo. ngoba ngaze ngaboniswa kanjalo yiyo bhuti sisibuya futhi enyameni abezempilo lapha kuma clinic uyathola besitsho sidlo carrot sidlo fish sidlo liver sidlo spinach. Yes. This body also ifunani ukufidwa ngezinto ezizayenza ibe fit ibe kahle ingahlaselwa izifo lo kamoya. yes Kamoya ke kadinga okuningi intando kamoya ongcwele lokuhlukana lesono ulandela imlayo ukudla lokho uNkulunkulu uthi sikwenze uze ungibonise 2 times umbono lo ngathi lo kufanele ngiyoshare nabazalwa yebo uthi libonakala njengamaphara njengezipoto umuntu engafunda iBhayibheli engaphili iBhayibheli. hey yo Ngaqalisa ukuthi inkosi yami lami ngiyacela ngifuna ukuphila ngokwentando yakho ngicela ungincedise uNkulunkulu kuningi okumendleleni yami. Ngakhumbula incwadi lana ethi inyama ihlezi ifune okuphambene lomoya. oh yes So thina lapha ngaphakathi kuyaphikisana. Inyama ithi izwe yes umoya uthi okwasezulwini okwasembushweni Yes. okwasembushweni. Oh. So umuntu kazicabangele yena yedwa ukuthi inyama le konje izangcwatshwa lapha idliwe ligenga. Umoya wami ulgo kuba bazofika ngisithi yo what about umoya kuthiwe tholakela ubuyile mntanami ukusenzana emhlabeni. Uzafika usithi hey uzafika usithi since ngazalwa namhlanje ngileminyaka engaka kade lokho kulenye into engiyifundileyo bazalwane bami ukuthi thina mawungumntaka kaNkulunkulu akuzihlola ukuthi since wazalwa waze kwafika lapho yikupho okuhle okwenzela uNkulunkulu. yes Ubusukhangela okwakho tshona uzenzela khona day and night me okukaNkulunkulu ke ikuphi hlala phansi uzazibona khona lapho ukuthi awukaqalisa ubusuyaqalisa hey ngoba every day sivuka sebenza me house Yes. lokho imali ebank lo okukaNkulunkulu kungakho ethi siyazi ngihlale ngifunde umbuso wezulu ngiyenzele lokho uNkulunkulu ngithandazela abazalwane abanye bakhala ngebanika ukudla laphana bala kudla ngibe okuhle okuyintando yenkosi okwakusenzwa nguJesu uJesu wabuya uzosibonisa ukuthi wayekhathalela abantu awufuna ukubona umuntu ogulayo emshi yebo abalambileyo ngcono ukuhlethuna isinkwa leso yes sibusiswe badle basuthe kuze kusale yes kazangachiye azahlane lo muntu amchiye emtholele simo emchiye njalo bekungenzeka maye thina abazalwane sehluleka ngisho ukusizana umzalwane ethi nilele engadlanga umzalwane ethi amen may God bless you awubakithi kanjalo ngisho ukupha kuyasehlula abazalwane to share lo muntu ekhale sithi mina ngiswele ngilambile abazalwane bayehluleka but uzabathola bebhizi emacheche lapha abanye abantwana benkosi asebanikela khona imphefumulo yabo benikela kubo papa abahamba ama range over hey bakithi umzalwane phelelo ngumsebenzi omunye ngumastande kuxotshe sibile endlini yakhe athi hamba olamali erent engazange waqala wazi isizathu ngoba lamaminzi ukuthi umbe ngubekezelele yenza so phela la ukuthi ukwanisa ukubhadala irent so thina sehluleka ukuthi sibe lobubele ngeminye imisebenzi emihle nalana ezabalelwe kwenzeni intando yenkosi ukuthi wangibona ngilambile wanginika ukudla wangibona nginqunu wangigqokisa yebo wangibona ngela ndawo yokulala wanilalisa nguJesu lo esesisho ukuthi wena usukhala usithi nini inkosi ethi that day ngilambile wangicisha ukudla uthi ubane kubonisa isithombe somuntu owabuye lambile athi wangicisha khompani ukudla ngokunye kwezinto okuyintando yenkosi okuthiwa sikwenze yebo sikwenze lana singakhotha amavesi kuphela but sikwenze lana iministry ephelelishanga abazalwane uthola umzalwane egulu yehle kuguqa la phansi lihlangane lapho uNkulunkulu athi ababili abathathu nxa behlangene ngibakhona likhuleke licela ukuthi nangu umzalwane uyagula uNkulunkulu ayehla phila umchiye njalo ukuthi uza kupholisa uNkulunkulu ewubakithi thathi action ukusulinda impendulo kubaba onguyophendula yebo yikho kuthiwa siphile ngekwentando yenkosi yebo uthatha action ukuthi manje asivela uthatha isinqumo vela safuna ukuqamba amanga
Vela ngisafuna ukutshontsha. Yes. Vela ngisafuna ukuchothoza abanye abazalwane. Vela ngisafuna ukuma mina ngizibone ngiright kulabanye kumbe ngize ngikhulume ngomunye ngithi lo wrong, lwana uright. Yeah. Usume esihlalweni sokujaja esokwahlulela. Yakubo. So ngeminye imisebenzi okufanele siyipractice. Yes. Eyiyo futhi eyakha that person wangaphakathi lana kayakhiwa ngamapapa lo yakhiwa ama carrot landani ngulo ozayo ethuneni lo ilo mzimba khona lo kamoya ukhona lo kamoya odinga izwi lenkosi lokwenza kuhle kodwa ngizwa kahle uthi umuntu ekubonele kubuhlungu uthi inkosi imthethelele akwazi akwenzani ngake ngabe ngisehluleka ukuthethelela ngisehluleka ukuthethelela futhi ngikhuleka ngize ngikhale ngikhuleka futhi ngendlela engasiyo ngelinye ilanga inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba abantu engangikhuleka ngabo abanye bakhona ngabe mbabona befly ebusuku besize endlini yami uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu konke yabebhekile uNkulunkulu wabefika ngelinye ilanga wathi kimi ubathethelele ubathande. Yes. Ngathi njani uNkulunkulu bona belala besenza so. Wathi kimi ubakhulekele. Uthando lukaBaba lwanqoba. Yes. Inqwaba yezulu. Uzaqalisa ukubakhulekela. Yebo. Ubathande. Yes. Uzabathethelela. Njalo. Ngaqalisa futhi. Ngathi lokho ngisabhekla ngoba ngathatha iviki imfundiswa ngenkonzo yothando lokuthethelela. Iviki uNkulunkulu ekusemcini. Engitshela ngenhliziyo ukuthi ikhohlakele njani ingumkhohlisi njani inhliziyo yomuntu ngezinye izinto futhi ezibuildani uinamen umuntu wangaphakathi njoba sizwile ukuthi maye ngahlisi bangamaphara yebo wabe uNkulunkulu enika incwadi ka1 John 1:3 ethi bhekani ubukhulu bothando lukaBaba. Oh yes. Ngaqala ukuthandazela abantu engikwaziyo ukuthi khona bangihlupha spiritually ngagwathwa ngikhuleke lami ngoba ngawona abantu abaningi ngokukhuluma la ngamagama kuleyo nkonzo ngafundisa ukuthi mina ngicele lami ukuthethelelwa ngoba baningi engabawonayo lami ngibathethelele mbathande every time bakhulekele ngize ngizwe ukuthi kansela gqubu kansela enga ngase ngifundisa ukuthi ngazwa ngathi kule into equbukayo ngabo nhle ngikhuleke yebo ngikhulekele lowo muntu lami ngizikhulekele ngafundiswa njalo uNkulunkulu ngendaba yena le eyokuthethelela ngoba ngase ngigula lenhliziyo yami isihlale sithi but eva kokwenza njalo ngizayiphinde ngizwe nokungathetheleli lokhu kuyagulisana kuyagulisa abanye baphuza ama BP nje amaphilisi abathetheleli bambile lami ngambambile yabona ke ubungozi futhi ngambambile futhi ngangize ngesikhathi ngisakhonza laba apostoli laba phamanzi ngangize bengikhulekela amanzi uzothoba ulokhu anatha kancancane awuzange kwanginceda bazalwane kunatha kancane amanzi. Yebo. Bazalwane the uNkulunkulu wabuya wambonisa ukuthi mina ngafela abantu benjalo beyizona. Beyizona. Ngabe uyavele ngikwazi bazambethela. Ngabafela. Ngikwazi vele bazangenza wrong. Ngabafela. Uthando lwami lwasibekela ukubi bonke. So uzathanda abantu laba, uqalisa ukubakhulekela, uzakwanisa ukubathethelela. Yo. And I did that. Ngibathethelele mina ngisela umuntu engimzondeleyo. Ngesikhathi wenza kanjalo kwalapheka wena. Ngaba healed. I'm healed. Inhliziyo le yayihlala so izithi ngithi lapho umuntu uzoshaya uyathatheke sengicabanga lokuthi ngiyesibhedlela ngilokho ngiyibamba ngithi ngegama lika Jesu uNkulunkulu wambonisa okwaqala ufanele uthethelele ubathande ngamtshela uNkulunkulu ukuthi bayenza 1 2 3 wathi uzabathanda ngoba mina vele olwami uthando mina uNkulunkulu luyasibekela luyavala la ungaba lothando uzababekezelela kuzasibekeleka konke okuba bakwenza ku namandla le ndaba ngiyakuzwa ngalapheka futhi yebo I'm healed ngila bakwazi abantwana ukuthola senhlela kungamanzi okuncane lokho nditha akuzange kwanginceda abazalwane ezinto zifuna uthatha action and uNkulunkulu mawuthatha action vele kayekela uzokhuluma lawe uyakupha futhi lamavesi yes akukuniki example ukuthi yena wayenza njani abantwini abanjalo ngoba lami that day I realize ukuthi lami uNkulunkulu ngiyamonela every day ngingomunye uNkulunkulu akhangela amanxeba akhe manje senza ububi ngimthunuka amanxeba kodwa uthando lwakhe luyasibekela xa ubuya sithi baba mesina nithethelele so why kunzima wena ukuthethelela la omunye kumele kubele and ukuthoka kumele sibathethelele besilimaza ngakhumbula ke masithi esesiphambanweni baba bathethelele ngabakwazi abakwenzayo yes hayi ngiyakuzwa
Amen. 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 Siyambonga uNkulunkulu. Ngileminye futhi imbono basana. Yebo. Sizangena komunye ke la. Hayi siyafunda impela siyakhula. Kwakulabafana abayi2